sareng kalih mangne nenten Paman Gingsir api tuwiti paman gusur kelah merasa angayu bahagia mapan subuh pasti ke aksi kelah buat penangkilan cai makerwo ni make cingna subakten cai makerwo sing surut-surut marep teken kelah pemekas purini dini ditasik kencana nah nang bangun cai bro disiang ada syarat lakar bawa sangklah dina dijani ini punapi ini punika sane pacang wocana yang ring titiang sareng kalih saya waktu durus palunggo Jokori Dewo ngerenduan wacana di gumine ke baos papat pepalihan hidup ane madan catur asrama kapertama Brahma cari asrama mula dinu ceniki bener patut melajah taki-taki ini suaka gunung ide mekejang subuh serkep lah di daging tan penah kadipun tajini lalang di tamongan wing udah tajap tuwi galah angin ngeruruh keperhatianan wis sejeroning gelah nunas aja mirip jaya aja gue sing inget kengken paripolah gelah ritat kalau gelah lunas kayak jadi pesraman tan mari ledang kayun gelah aku mahawanan mapan gelah kesenengu sisio mau kamu wina sisio kesayangan nyen sing lia sayang kecai dari parakan saya waktu bisa sekali atur mangkin boyo sisio teladang satu dilingi namek Jokori Dewo mungsur pengacak ring tanggung ya tuah dua benedone di Jakarta sing lakar dari palasan jelek lawan melah tono mesane ane busan sing melah ne raosan gelah tung di subane gelah metulak wali kepuri tadi metu sepet kayun gelah dong napi sane ngawinan sungsut ring sejeronan ya sayang durus palunggo Jokori Dewo metiausan pisang pesumbawan palunggo Jokori Dewo angane tunjung tanpa banyu layu dus pisang paunukan gelah ngalap rapi pemekah tadi sangat pesan pesuai cani aji nyangkepang pokudang gelah ngajak ayu lebar piana nih paman agung nang cai ngenahan ye nak marabian kengken sing kedasarin benresne selulut asih ni lantas gelak kulian kepaksa bani aji yen sing gelah ngiringang bawa si aji gelah disenengu alpak ke guru udian lah menmekenak yang tambangan mangkin rasa dan sido antuk titiang aturang paungu atur ngangan Jokori Dewo rahinone sampun lintang asapun apiang rahinone sampun tipi sampun Well, iring mangkin lawo-lawo nunggu eko palunggo Jokori Dewo ulah angko kayu duwene puniki ari nggih Nona Slugro matur sisih titiang ratu liang purun guman titiang ni mangkin raup tangkil ring ajang blin ritat kale beli mererausan sarang parakan duwe makekan risampun diragen titiang sane wawu sapun api labo wucanan bene ring parakan duwe makekan kemana yukian duk titiang
Dados sangkaneng nenten manut ring ngarsa puniki beli jangkep alaki rabi kelawanipun Yayu Leber beli aku. Nah, Adi, Inggih. neng kenahang beli manusia ngelah kenah. Adi masih manusia, patung lah kenah cara beli. Ada nih beli merabian ngajak Yayu Leber. Sujatine tepung miper sing ada kayun beli. Kudiang beli. Hah? Beli medakon tegene dewa. Yen pet prade dewa alihanam wani sing demen kengken. Hah? Ratu Priang, sampun ang membawa sapunika ring sikian titiang beli. Titiang arin belini, titiang nalar wong pawestri Priang. Yen ing wekasan, wenten nalar titiang nak ngego, sapuniki laris. Pemargan somah titiang kadi pemargan belini sapunapi nalar kayun belini beli. Yen ing yukti ledang beli suwe cengangen titiang ari. Titiang mesemetron sarang kalih ngiringangan belini. Sampun ang memargia sapuniki. Sepalan sampun jangkep alaki rabi. Kaon becik duwenang mangkin beli aku. Kengken? Kaon becek duwenang. Adi mesti mau koping nih. Hah? Bagong gede. Sampun mengah pamiduka ring ida yari. Ida risat-sat matur paungu. Yen kadianganipun ibenang putih kaduk cokor dewa sampun meceloban ring warnane selam puput apisan selam. Sir, Ya, aneh ngagon kelas suksekel di kayun sing ada len. tapi ini malih. Pari pola nih Yayu Leber. Nyak ben ada. Semeton kelah uli dura negara nedunin jagat kelah mai ketasi kenjanan. Apa buin lakar nyangre kadi rasa ngeraus ya sing bisa. Liangku, sampun ang bes banget nyelekang rabia sapunika beli. Ini, yaneng nenten presidatur titiang. Angin ring arsan beli ini dia. Parakan duwe mak kekalih nalar sampun matur. Sare ledang kayun belianin mangkin. Titiang pacang matur ring lingai dayaji. Wang penampian. Jangan termasuk ini aja. Ini sen. Bang sing kuliah cai, kuliah kelah mas. Ini kelah nang kuliah khusus peni aji bang sudah akil tidur jadi. Mga mangkin ay sang Tanda kelah. jadi. Mami tanggung durung matur sisi peratu aja. Sedurung titiang matur aksi meh sebak-sebakin titiang. Ngadag gede wacineng bagus. Ora sewa ngayu bagionyan kayu najini. Nyingat buat sepenangkilan di dewa. Kairing ban padak ni dewa ke pajak makejang. Nah, cining bagus. Maka awinan haji syarat na doon ni dewa ketangkilan tu cining padak ni dewa pada ajak makejang. Apaan sing adelen patut sanang bosang haji? Pari ini kan Para ini kan nih haji ngerauhang sewa lepat ke uli di puri Siduraja. Utamanya haji pangsi desan ngerauhin apan di puri Siduraja ngawen tenang karya agung memuka. kayun aji ini sana mangkin sampun api. Untang kayu haji sing jadelen pangsi de idewo nyen ngelunganin. Kenten ya Bener. aji. Dados merasa gar gitu manah titiang. Ris sampune aji wenten tel wacana sampunike. Nitah sekian titiang mangda mau widara meriker kering Siduraja. Duaning saking suwe titiang sampun ngajap-ngajap kalah puniki. Mangda nanin titiang tangkir ipun titiang. Iriker ring Siduraja aji.
melah pesan dari atur dewa di pelangan jani. Nah iya nalih asin iya teu pantas aji patut ulunganin walau di pelangan jani aji tanside ayat bakal ngerauhin. Apan dini dipuri aji ngawen tenang oparo managung. Aji pinaku pemucuk ritat kalau mau sin banyak pada jak makejah. Awenan idewo nejani utus aji pangside dewo ngelunganin kairing ban parakan pada jak. Makin Renji. Ijen titiang gelak matur ya. Jelek san sebang dewo nak kengkian nih. Weh. Nak kengkian dur. Nak kengkian sih. Hah? Ya go. Duh, manisnya cangkam belinya matur. Sedang becek ke gala becek puniki titiang pacang mepamit pacang mesesanjan. Pangnanen titiang tangkil rengibon titiang yang kering sindur aja sapunika belin. Yan kemana tiang dok titiang? Mula jakti beli ngererah galahnya sapuniki nge. Pang mani lar puri beli nge. Dia dewa ngeras Nenen malu. sapunika nge. Jin. Jakti ajik tanuneng reng parindekane reng puri. Unduk apa nih? Nangge galangan dewa matur teken ngaji. Nak kengkian sejati nih kali. Pari undokani dei beli puniki. Nak kengkian dengan dewa nak kengkian. Ji. Sepatutnya sauneng titiang teh. Ya neng nak jangkep alaki rabi gumanti wantah tunggin laki male wau pengantenan dan mesekep mantan di gedong. Patut nih. Inge niki natios. Ide beli deh. Ritat kale sampun ngerara rabi tanane reng puri. Semangan medal kejabep tengi lemang wau rau. Beli nih dewa nih sing tahan di puri. Tananen. Sing tahan mau resih lawan aden. Nendan. Ipon tiayu leber. Meriki ngerarahin ide beli. Dan sani ide beli kayun. Saling lakat tunda kena makenyam ide beli tananen ji. Dia ngatain dewa ros. Pangaji. Lakan nakon untuk beli dewa nih. Ding. Dadi rasa kebos bare datar purine jek-jek aji. Di subane lantas ada atur hari ini dewa buka gitu. Sujati nak saja dewa buka gitu. Sing tahan bareng kelawan rabi ni dewa ni. Apa buahnya ni dewa lakar sirap. Kali rasa matemu sing tahan kelawan hari ini dewa ni. Saja dewa buka gitu. Yang tegarang betul. Mamedang luger matur sisip ratu aja agung. Kuanten kaping ajang titiang nunas pangampurem. Yen pet prade wenten atur titiang malih bos-bos dan mengah ring pekayunan. Yukti sampun suwe titiang merapi sareng ipun Yayu Leber. Kantos mangkin durung titiang neneng laksanang sanimawastan aur kerasmen. Mangna ajib taler pawikan. Wentene titiang majangkapan sarang ipun Yayu Leber. Sujatine tepung miper nenten-nenten manah titiang. Sapunapi hantuk titiang. Anganin kadimajang-ajangan aji. Titiang puniki bedak aji. Boyo titiang keluwen. Yen titiang bedak sepatutnya aji mau picetoye risikian titiang. Dados aji mau pice ajangan sapunapi hantuk titiang nunas inayang kayunen aji. Kemudian dari dewa matur bukai ketilingi haji. Nang tegarang kena hang malu. Ada dewa jangkap mekuranan sangkane ngaji nyangkap pange dewa. Di subane jangkap mekuranan sing tahen bareng ngajak sirop, sing tahen nawur kerasmen mekuranan apa adanan. Saat make dewa nyekjak lingi haji nih. I dewa pangnawana. Pinako untang kayu naji nyangkap pange dewa kalawan Yayu Leber tawa. Doh haji bawa sangat jejah di pelangan jani. Sangkaning kawi sesan yo ni paman agung. Uleng cenek yo ngayah ngaturang bakti dini dipuri. Kanti lantas yo tuh kanti pianak yo ni bajang buka jani. Sak maku pianak yo ni anggone kuangin. I dewa pangnawan. Yang kanti neseng isinin haji lamun kena yo ni kengken rasa linggih haji rewakah. Tapi kayunin malu. Haji sudah enak sayang tekining linggih hidewo, sayang tekining linggih haji nih. Ratu Bliang. Pikayunan balune. Ampura yang pisan sikian titiang sanewa. Risampun lapo wecanani de yaji. Ne mangkin wilah-wilah ring-ring sejerone ngadnyane beli. Haji. Risampune manah-manah titiang.
yukti iwang pemargin titiang aji wanten ngawet mangkin titiang jagi mot sahe nagingin sekadi pengarsan aji wanten ledange aji anganin kadi memargine rauh dije titiang lesu utawi titiang kenyang rike titiang jagi merarian aji ning ceneng bagus si dewo dewo ketua ngebeneng kraos melangsani dewo mah pikayun ian dadi nyen caro pengide haji tanbina caro woh-wohan pangkanti ye wayah di subane ye wayah pangkanti mulungan di subane ye mulungan pangdadi nyen binangon bibit keto nyen kayun haji ne melah-melahi dewo ngraosna titiang nyuk semayang menguing ledak aji ne nengeniken persikian titiang aji nah keto masih cisir melang bisang dewek cini matur mangne pansidanya jangkep melah mekuranan atur nyen cai rahaja nemu keluarga sejahtera. aji dakar kupuri lulusan lah kupuri tuh galak dewo Dia titiang Ratang. yen sing diinget yen getih opungmu nian pengpingsek sana Nggih, enten manten. yen cai nge nang cai dari kelane kudiang nyangkut nak sing demen kudiang Senado bayu. nah kudiang nil bakat lantang sapuang petang lemah sing telah pemekasin jadi unukan punaan akhir Widara nih ke sini Boleh aja. kalah sekarang dimangkin. mapan yen sing pelih gelah narke Uri sinu raja ada karyaku pastiku subuh aduk pengayah Pengayah. bajang-bajang nya ada jegeh-jegeh Harus semetun rauh saking Manut dulu ring negara ase. dulu desa. nya ada kayun gelah itu gelah lakar mendaki-daki Iya. nah walek ini Menapi. mapan gelah inget masomah ngajak ayu leber yen na masomah kijo-kijo kan bang nyaman nak walek mapan cai sayang kene ayu boleh kengken pun ngerum-rum ayu pangsing je nutuk ke jalan gelah Sampunan semendiur Ratu Agung. Bangyan di tiang rum-rum arin palungguh cokori dewa. Mang nun enten nyarengin meriku muwidaruk sindur rajul. lalu kan Iring.